Serikali ya Masako ya kwata miyo ya maundu ma ICT kuma kwa ngwatanio ya kisomo cha wima wa mwi kana CEB zikayonesya kwa ilia uiti kusilanzia siya matukwa ndini wa kaunti ya Masako. Aina itina wa kuonengelelwa miyo gavana wa Masako Mwandu wa Vinya Ndeti ni watu ongea muvea ngwatanio ya iweta kana miyo ni kuvikia kuweta mwaliku manene maundoni ma uiti. Daniel Mwangala na mauvo. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti ndanena ivinda cha thiki na vala serikali ya kaunti ya Masako kwisila kwa muvea wa uiti ya kwata miyo kauta ya kuia mauvo mavata na kumasuvea vala ni vamwe na mitambo ya kompyuta ya na yimu miongo na masini muthemba wa laptop 19 tu tablet maana tuna miongo 28 kuma kwa ikundi yimwe ni watunga muvea iwete kana mitambo yuni kuendea na utethesya maundu ma uiti na kuendea na umaili mbeange masivitali ni mekivothokanio wivo wa Machakos level 5 ni matunenga computer ila yeta wa top range ni matunenga computer the best ya naimwe na miongo nyanya na matunenga laptops 19 masio kama matunenga tablets kasamuka kaka mukona tablet ino yunda kitali ti lasme kala ende skin yake oko kuite abau dakitali akatembea na tablet ino akatembea na tablet ino na wardini oka akekia information ya kuchao ba kompyutani ekia kemwe ndawa akandika ndawela wa unenga ona kemwe ni mundu ngi uko sisi anu kumanya ndawela dakitali wiki hata ukuandikie na ivite nenga nembaka kila facility situ with the anumaitu moka sibitali record sio nesiaiwa ona mundu wakaba level 5 nitakwata record yake kuma ground kila kimuthinasia kwa ndakitali yeto wa mundu already no kwimbwa ese uwaulo thinasia mundu eba osuba level 5 na nyenditongia CEB mubea muno nundu kunenga equipment ithi na nundu tuthukumite na monesa kutunenga equipment ithi ni matu ichambe muno ta county government ya Masako. Wevindani yu gavana wa Vinya ni wongela kukathia maofisa ma muvea wa uiti serikali no Masako kwa kila wetakana maundu mauthuku methito maende na kwa ila sivitali ni na ene nthe ingi kwitha maende na utetheka wevindala matambo kama sivitali ni asu tungia ndakitali siakwa nurses siakwa clinical officers all medical healthcare workers Masako ni ndo mutungia muvea muno nundu for sure bala tumete ba sata county tunaiba na yuteba wathi ona sibitali ni sia kwa mbinge ona twazi ona level 5 ino wathi casualty uone kana ta we Nairobi hospital na bado teina za kweka maundu masibitali ni yani tokweka maundu ndawa sia pressure na sia skali ni tuthetie kwa ground andu mambe sionenge waba bau lakini level 2 noela kula we na prescription niwe waile kuthikosa no prescribe yawa ndawa sia skali na pressure level chao 3 level 3 kwambata kwa undu kathi level 2 4 level 2 we mwa skali kana pressure one to nengwa ndawa no last more the level 3 kana level 4 udi mwenesa wathi mwenesa okanenga prescription yo kalatia na chao na prescription undu ndawa ila wandika wa prescription ukaandika ndawa ila wa ile kwikata kwa sakuni ndo tungia athukumi kwa ma health muvea muno nundu kukwatiania namo kuthukuma namo kunenania namo kutatomina mathina mo na kwa maminie kwa mama sibitali ni twendanetie mwenesa na ni ndo ashua athukumi kwa ma health ti thukuma imwe mpaka Masako yongame ondo ya ile kongama uko vinala gavana kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti withirira thingila kana nkuendea na ukwatiania na ene sianda kivothukanio kuona undu ene nthi ma Masako maendea na utetheka na milati kivothukanio ya maendeleo kwa support yenyu for granted na ni bado kwenda thukuma nenyu ti kwenda tiana nenyu nundu nitesi uthukumi wenyu ni wa kuhakikisha andu ma Masako alame na HIV alame na TB ni masovewa. Daniel Mwangala, Mutungu TV, kumanza wa mwaka wa White House County ya Masako.